thirikari ikomba kuthirwa ikiuyurua. Kwa hivyo tuketa tukiaraniria na General Mheshimiwa Mpuru wa Mburi Ntukwinarua atwire kana atweleze bwega kinaga ubwaga mantu jajo ndeje thirito yagite na mbere ntu numwe wa bara thirito bari mustarine jombere kwithirwa akiaririe mantu jai tuonete akithithia kinya meeting na deputy IG na bomba kuthaba kiaririe mantu jai na kwa hivyo Ntukwinarua itukwenda kuthwa tukimenya wengwa ni ariko mantu juja kinyite na natia mantu je thirito yagite na mbere ithirwa ria mitambone ukomba kuthwa kumaruka mitambone kenda umba kuwata ja na jangi ja maingi kuma kanywene ka Mheshimiwa Mpuru wa Mburi wengwa. Karibu sana Mheshimiwa. Okay. Karibu sana. Karibu. Yes, na tora rekeni kuona mutegeri wa Meru TV na muthikiria wa Thiri FM ukomba kwithirwa gicionera nja wengwa na ukomba kwithirwa kiona Mheshimiwa Mpuru wa Mburi ako ndani ya nyumba ashafika na tukomba kwithirwa tukiaraniria no tora ndarike no kwira anikenda gatwira ni mbio yongwa yithiritwe kirengi no ntu rutererwa Tigania East rutererwa Igembe ni kwithiritwe kwina thina inene ina kinya rutererwa Isiolo Mburi kwithiritwe kwina thina inene ya mantu ya wamba na kwa hivyo Ntukwinarua bila shaka tukomba kwithira tukiaraniria noe nikenda agatwira imwe kwa imwe na ateba kuthithia bare atongeria ku make sure ya kwamba wamba bobo komba kuthwa bukithirwa antu beto baba ingi bethetwe bagikua baba ingi ibethetwe bagitoturo bwao na nate thirikari bangite kana mikakati ira thirikari gwika gutigira antu ta baba bakumba kwithirwa bagitegerera ko batere na wamba bo abokomba kwithirwa abukithirwa kwa hivyo mutegeri wa Meru TV na muthikiri wa Thiri FM rikana gutwata rutero rwa Facebook Meru TV Kenya rutero YouTube Meru TV Kenya na Kenya rutererwa Go Live Africa ugatwata Meru TV Kenya wenda kwithirwa gitutumira SMS bando no thirwa gitutumira kuri namba indene screen yeku ya 0748918901 ukethirwa gitutumira SMS yaku kwikiuria wina kio kiri Mheshimiwa Mpuru ukethirwa kimuria kana kethirwa ni opinion wenio pengine kana urokienda kuwa komba kwithirwa gitwandikira na bila shaka tuketha tukiwata SMS yenu na twite na mbere kwithirwa tukiaraniria ukorirwa wita rutero Facebook Meru TV Kenya au nio komba kwithirwa kiona rwari ruonde na live ndene ya TV yetu ya Meru TV na kameme getu Kathiri FM. Karibuni sana twite na mbere kwithirwa tukiaraniria ndipo watu ogeni kiri rwari rwetu rwa Ntukwinarua ndene ya Meru TV Rumuri Extra. Karibu sana Mheshimiwa Mpuru. Asante Saup. Tukwenda kwithirwa gikethia Ameru kwanza kabisa mbere twa Meru. Ibaga mseipe na ingo choka nkatho kira Meru bonde kumathoji maganto nyeri. Kwa mwathani aro watu butharima na mwathani abokaria. Unto Meru ne mwe. Meru twathone DC umwe kuma those maganto nyeri. Mbere ya Meru community. Yachoka turan ila divide oga twega kuna Meru North, Meru South na Meru Central and then from there elagitwa tukatharaka nithi na Meru County. So nkona kwa Meru ne mwena ingo choka nkatho kiri TV yenyu ya Meru TV na ntubonga tano ndongi na mantama ya kutana Meru mabwao kabisa. Yeah, karibuni kwa kipindi. Asante. Mheshimiwa tukiambiriria ituonete ukiaria sana no thiritoro mo para thiritoro mustani njombere kwithirwa bakirona mantu jano tuteka jambiririe guri mantu jakarakarite for long na no thiritoro mo watongerie bethirito bakirwira wananchi bomba kwithirwa bakiona justice. Echo mantu jare ku escalate kabisa ituonere Mheshimiwa ukiwa uwa gukunja biara biaku na biara bibi tomba kwithirwa biekunjuka kairi. Tafadhali nombe kwithirwa gitura nikino tukunjite biara Mheshimiwa na ile pia gakunjuka. Manto isra ngombe nenda yamono. 1996. Ndale mtu muni muno. Na ntenda getika nisti. Lakini ndatheki ngombe. Ngombe liweta kandwa wale minister wa interior. Na Kiruki ale commissioner. Mzee atamwenda Thiribi antana wembo itarakanu kando ya nduku muno. Ambera tawina rwembo rokuwa nkanenkerwa kano ntienda nkanenkerwa moi ntienda muthuro ngombe sietu sietire na thamburu kamtu kaleletie kalwego obaitiri Kiruki arekire thaini. Now you see the one nkanenkerwa kano ntienda
kana ngero mo intienda imudhoro ng'ombe cietu ile ciete na Thamuru kama mtu kalile kalwa betirithia na kirukia kila saini mtu kalwa ale minister interior na kirukia commissioner wa police by that time ko ng'ombe kanto ile kuiruira kuma tene mtu ciete mtu tongo ciete lo nkobitu teruari kanto ile kula ng'ombe ndo nambanu mudhara wadi utempempe buyako utemungoyo buyako tentuke buyako ili mario number 1 ing'ombe ro kuona nili mana twa mudhara ilo mudhake mwana irio ni everything na ndile chanje ya wita no meni kwa mwene ndo nkoro kwa yo mumno na number 2 itoerwe tukoria muyumbe akorwa ng'ombe itori dirikari na dirikari iko moni mantu ya ng'ombe iji no mongambarie imburi ni mbietumi kituma ng'ombe ijokwa ng'ombe ijokwa ili ogawu nekathinga ikamudhingati neto ng'ombe magana yeri 200 iko yokwa ng'ombe kaingiro 200 nekala kuona kana mukinyo that means kuingari da embere mutemba yoko bokora ng'ombe iko iria na bodi dio na dirikari iko dirikari dio ito ibo tuko dirikari kiuri na ng'ombe ijibwita tukori kiuri kimwe akia kwa Rift na to long tongue nawe Mbaringo na Tindret ibaombere kura magaindi yau ya ng'ombe ya raita aja mudhara po awetu aya igembe central aya igembe north antu batora boragi na ukwa ibonto ndogo ndeko nowa no mongando emero monganda ke mudia mongam make sure dirikale ukira na inkona mbone barwa bandike te barwa na tumero barwa ekwa bakajira operation rojo ona nde wonte kwa kumenya watu operation rojo kera nkoda kumenya keve kwanjiriria ino ntibotoro gure goro Mheshimiwa mtu no orie pengine uwe no withiritoro muthingati munene wa thirikari na withirikari ne ndene na no support thirikari lakini kwari gwaku kwina baraba kuwa iba okira no ntuba thirikari ne uwe no kwaria no ka ujuria ka yoga ku kenda antu baku bomba ku dabete thuka mtu no rinata uwe bo kumiria kwari na we ndene thirikari antu kira wa nthe metho ya baraba ngi number 1 narueje nkia gushindwa tika ni history case Ruto atuka president atembeta state house very true leo sira kabea atikinya state house impuru noita nantala mega mkathirikari ko woni mntoro mdhurete mtadhuri president dhuri mwananchi very true na mwananchi hojo nomba tikofesa banganda gemuthia kabisa right so wonte kuna kwa mtathirikari bora karaka na bwa eja na bwa kanama ndenda kumeaki mwananchi hojo wetu okuete akare watia ng'ombe yetu yuri ng'ombe kuruke 10,000 badiri ikadhidwa atia ng'ombe ile cietu cietire operation ikadhidwa tena cia sokatia utibunge ndo kuruke thikare mpe inkamuringa tare kuringa mpe kamuringa mpe ba na makaringa mpe baitia kana makaringa mpe amutiani ya mpere kurare akaratia akithora ikuja akabekuya so they want to know no mwakambumire barie urokira kwari ngo ciawe lakini pronto abere kwa mutiano muinye no tote muntu ngo komera kwa mutiano muinye nanko ndo kwira dirikari kartangui mporo aikwaria dirikari kartangui no dire to kidetera sana na waite kirimene antu ba ukira inyanguru kimwe kwena mtu gwetwa Charles ni mtu kana ni chair wa peace committee ndene ya Meru North Mheshimiwa na ugite kiri mweri kwambiria mweri wa January mwakira utukinyite thai antu ibakwite around 11 na ng'ombe nkurukie 600 yara cithiritwe ikijo na mwanka thai utichi ciomba kuthirwa igicokwa pengine kiri ruterene rurwa Tigania no mbe kuthirwa mimbi ukitu confirmira pengine kuringana na aku tu estimate ni antu bagana bomba kudabatete uturo bao na ndi obuwa kuwa obuchaozi ya kuwa antu 11 evacuate ndene ndo kwira antu bomwaki inkuruke 11 ng'ombe ile chetiani sietete inkuruke ngire 15 more than 10,500 na lipo ntumpura ku demand operation Edhido Isiolo, Edhido Laikipia, Edhido Samburu,